Usa maayong buntag sa tanan. Nalipay pa mo nga niya mo diri. Amen. Amen. Ano na gyud. Do you believe that God should be desired? Motoo ba mo nga kinahanglan tinguhaon ang Dios? I cannot imagine a Christian who would say God should not be desired. Dili ko maka huna-huna og usa ka Kristohanon nga muingon siya nga dili angayan tinguhaon ang Dios pero apan Kristohanon siya. But what if I ask a different question? Og muingon ko nga, do you believe that God's commandments should be desired? Ngutana ko sa inyo kung angayan ba pod tinghuaon nga atong sundon ang mga sugo sa Dios. Angayan ba? The commandments of God should be kept and followed. Ang mga sugo sa Dios kinahanglan kini nga tumanon. Okay? It is impossible to say that you love your parents but do not want to follow their house rules. Imposible kayo nga mo ingon ka nga nahigugma ka sa imong ginikanan pero dili ka gusto mosunod kung unsay ilang balaod sa inyong balay. Okay? Mga anak, ingana ba ta? Patay. Ingana gid ay. Imposible kayo nga moingon ka nga nahigugma ka sa imong mama, sa imong papa, pero dili ka magpatuo kung unsay ilang isulti. It is impossible to say that you love your job but do not want to follow the orders of your boss. Imposible kay nga moingon ka nga nahigugma ka sa imong trabaho pero dili ka motuman kung unsay isugo sa imong amo o sa imong agalon. Di ba? Imposible kayo nga musulti ka nga nahigugma ka sa imong pag-eskwela pero dili ka mosulod sa eskwelahan. Online class ra man gud may father. Di ba? Above all, it is impossible to say that you love God but do not follow His commands. Labaw sa tanan, imposible kayo nga musulti ta nga nahigugma ta sa Ginoo pero dili ta andam mutuman sa iyang sugo. In order to gracefully keep and follow God's commandments, 3 things are required. Tulo ka butang ang gikinahanglan aron nga atong masunod ang mga sugo sa Dios. Una, have the desire that God will transform and renew your life. Ang una nga butang nga gikinahanglan nato is kinahanglan mugbaton ta og tinguha nga adunay kabag-uhan ang Dios sa atong kinabuhi. Following God's commandments will only happen if there is willingness from ourselves to do it. Mahimo lang nga makatuman ta sa sugo sa Dios sa atong kinabuhi kung willing pud ta nga mosunod niini. Kung adunay willingness or kanang andam ta nga motuman. We must desire first that God totally transform and renew us. Kinanglan nga magbaton tag tinguha nga Lord, gusto man ko magsunod sa imong gisulti. Gusto ko magsunod kung unsay gisulti sa akong mga leader sa simbahan. Gusto ko magsulti kung unsay gisulti sa imong pulong. Tabangi ko, Lord, dapat ikaw mismo willing ka. Okay? Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Huh? Not just good, not just better, but best, pinakamaayo. Kung willing and obedient ka. Okay? Andam nga magmasinugtanon. From being disobedient to obedient. From being full of pride to being humble. Okay? Transformation and renewal is needed from us. Kikinahanglan nga adunay kausaban sa ato. Transformation and renewal of the heart and mind. Pagkausab sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna. Okay? Question, are we willing to let God transform us? Andam ba ta nga bag-ohon ta sa Dios? Nay uban nato nga dili gid gusto magpabag-o.
Kay nakontinto na sila kung kinsa sila karon. Ha? Na kanabitang istorya bitaw nga, sus, minyo kanako, dapat imog ikong dawaton gyud kay mao na gini pagpalit. Diba? Mao na gini akong gidak-an, ani na gid ko, di na gini mausab. Ngano makontinto man mo? Ganahan din mo na inyong bati nga batasan. Diba? Na mga tao nga, kutob ra gid taon diha. Unya, subo pa malandungon. Mga Kristohanon ra ba? Diba? Dili ingana ang kinaiya sa Kristohanon nga makontinto ka kung kinsa lang ka karon. Dapat kada adlaw tinguhaon nimo nga Lord, bag-uha ko. Lord, usaba ang akong kinabuhi. Lord, kung sa pagkakaroon murag para kung ako lay pabuton, mo na ni ang pinaka-the best. Pero kung naapagi matangtang Ginoo nga dili maayos akong kinabuhi, tangtanga Lord. Kay aron nga makasunod gid ko nimo. Okay? Mga ministers, kontento na ba mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo? Nga dana ra gid mo kutob? Ha? Mga katawhan sa Dios, kontento na ba nga igo ra mo mulingkod diha bisag kabalo mo nga sigig panuktok ng Ginoo sa inyo nga gitawag mo sa pagpangalagad? Have the desire that God will renew you. Okay? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. Muna nga pabalik-balik yun. Walay ni duol sa Ginoo nga wala na usab ang ilang kinabuhi. Walay tao nga tinuoray nga ni duol sa Ginoo ug gisulti sa Ginoo nga Lord, sugod karong adlaw magsunod ko nimo pagkaugma adunay kausaban sa ilang kinabuhi. But is the change instant? Diha ba dayon ang kabag-uhan? No. It's a process, hinahinay. Pero kinahanglan nga mag-start sa imo ang willingness. Lord, willing gid ko. Kay pag dili gani ka, willing nga bag-uhon ka sa Ginoo, lisod kay mutuman sa iyang sugo. Ha? Atong gibasa ganina ang first reading. Unsa man to? The Ten Commandments. Diba? Gidetalye sa Ginoo kung unsay gusto sa Dios nga sundon nga balaod sa mga Israelita. Okay? Unya kung ang mga Israelita walay willingness to follow God, they do not have the desire nga bag-uhon sila una sa Dios, it would be impossible for them. Ikaduha, in order to follow the commandments of God, we need to have the desire to love God above all else. Aron nga makasunod ta sa mga sugo sa Dios, kinahanglan magbaton ta og tinguha nga mas higugmao nato ang Ginoo labaw sa tanan. Amen? The number one enemy of following God is when you follow someone or somebody else aside from Him. Ang labing kontra sa atong pagsunod sa Ginoo is kung adunay tao or butang nga mas ato pang gihigugma labaw pa sa Dios. Maunay pinakakontra gyud, maunay karibal sa Ginoo. Check your heart. Susiha ang inyong kasing-kasing karon nga kabuntagon. Kinsay naa diha karon sa inyong kasing-kasing. Akong uyab lagi, Father. Oh, nakilig-kilig, Father. Buto-buto. Kinsay naa sa inyong kasing-kasing karon? Who is sitting on the throne of your heart? Kinsay naglingkod diha sa trono sa imong kasing-kasing? Kinsay numero 1 diha karon sa imong kasing-kasing? Ang kwan gid, Father, ang RH, Father, katong pulang kabayo, red horse. Father, akong kabit may number 1, Father. Father, ang akong teacher yun. Kinsa ang numero 1 karon sa inyong kinabuhi? Ang imo bang mga ambisyon? Ang imong trabaho? Ang imong mga gusto sa kinabuhi? Ang imong pamilya? Ang imong kwarta?
ang imong mga katigayunan, ang imong bana, asawa, uyab, kinsa man. So siya inyong kasing-kasing, kinsa man ang number one diri karon. Take note, above all else, labaw sa tanang butang. Meaning, no one greater than God. But pasabot nga walay makalabaw ug makatupong sa Ginoo. Manay angay natong higugmaon. And what you consider greater than God is breaking the first commandment. O kung kinsa na ang imong giisip nga mas labaw pa sa Dios, kanang imong gihigugma mas labaw pa sa Dios, nakalapas na ka sa unang sugo ng atong gibasa ganina sa first reading. Okay? In Exodus chapter 20 verse 3, ayaw kamo pagbaton og laing Dios, gawas kanako. Anything that you consider greater above God is idolatry. Tanan nga imong gihunahuna o imong giisip nga mas labaw pa sa Dios, Diyos na. Nakasala kas Ginoo na. Patay. Dagan kita masipyat ani. Nganuman, kay ang giprogram sa kalibutan sa atoa nga siguroa ang imong kaugalingon. Mao ginay ginabahog perme sa kalibutan. Siguroa ang imong kaugalingon. Pasagdi ng uban diha. Sagdi na imong Ginoo ay Ginoo diha. Siguroa imong kaugalingon. Di ba? Kanang diha sa kalibutan sa sports, no? Pipila ra gid ka mga atleta nga grabe ka kanang confident, okay, sa ilahang pagtuo nga ilaging i-broadcast sa TV, ilang isulti nga sila Katoliko, sila evangelical, unsa pa na diya og si Kristo mao ang ilang Dios ug manuluwas. Pipila ra kay nganuman kay pa magsisgot gani kag relihiyon, labi nag artista ka, sikat ka nga kanang atleta, barahon man ka. Kay dili pwede hisgutan ang relihiyon. Kay dili lagi kuno pareha og relihiyon tanan. Pero pipila ra gyud ang isog jud nga musulti nga salamat sa Ginoo tungod kay kung wala siya di ko ni makabot nga kadaugan. Di ba? Mga basketballista, no? Kanang kisay mahilig og basketball dire. Di ba? Pag makashot og tres, panguros dayon. Pinana pa. Sumpayan pagkuan. Ang panguros kutob ra diri sa dugan pero sumpayan pa diri sa suwang, sa simod na pinaana-ana pa. Murag correct. Di ba? Wa na nakasara ta. Di ba? Ang uban na kay pa kindat-kindat din dito sa atong nagtan-aw nga crush nila nga kagana man tag di na mabukay mong mata. Kinsa man ang labaw pa sa Ginoo di ay. Unsa man? Kinsa pa mas labaw pa sa Ginoo sa imong kinabuhi karon? Father, akong trabaho gid, Father. Kay grabe na gid karon, Father. Kinahanglan gid magdoble kayod. Kinahanglan lagi magdoble kayod. Pero wala man na niingon nga mas mulabaw pa na kaysa sa Ginoo. Kanang di ka nakasimba tungod ka sa imong trabaho. Gawas lang kung gipa-duty gikag Domingo. Kaya may mga trabaho nga mo require gid og Domingo nga duty. Naunsaon man nga 7:30 man atong misa dire. Okay? Pero dili po nabot pasabot pod nga kung makabakante ka sunod Domingo, di na lang po ka mo simba pod. Di ba? Amen? Kanang imo pag-eskwela, okay man na kaayo kay gihatag ko na nga kaalam sa Ginoo aron makabaton tag kaalam. Kaya ang Biblia nga nalaglag ang iyang katawhan tungod sa pagka walay kaalam, ba? Walay kahibalo. Pero dili nabot pasabot nga tuyoon po nimo maghimo gigag project alas 7:30 sa Domingo sa buntag. Kadi ka mo simba. Man, di sa ako mo simba makadagan gid akong tiwason karon. Pag uli sa imong mama, magyapon ka nahuman. Di ba? Di sa ako mag-attend og youth fellowship o sa hapon makay mag-attend sa ko project nako. Di ba? Unahon pa natog pangaligo, no?
tuyoon maginato na nga kabaw naman tas oras sa ato ang misa. Unahong ginato. Di gilugar na makahulat ng butanga, mudagan din ng tubig sa dagat. Mahubas, unsa man o mahimong tsunami. Di ba? Kinsa karon ang numero 1? Pader, ang numero 1 karon sa akong kinabuhi, labaw pa gina sa akong gugma sa Ginoo, kana akong silingan nga batignaong pader. Nga namang silingan ako nga libakiro. Usahay bitaw, tinod, abi nimo og kanang kuan, abi nimo Ginoo pero wa ka kabantay day nga katuday mga tawo nga kontra nimo mao'y nahimong numero 1 noon. Ngano man, pulihan man ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ngano man, sige na kaguna-huna sa imong kontra permi. Kana na lang. Sige na lang ka maghunahuna nga, sige kag manghimantay sa imong isig kataw. Mo na nahimong numero 1 hinoon. The only way to prevent idolatry is to love God more than anything. Aron nga mapugnga nato nga makabaton taglaing Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan higugmao nato ang Ginoo labaw pa sa tanang butang. Amen. Di ba sama sa itong ikanta ganina? More than anything, I love you, Jesus, more than anything. Makasulti pa ta, anak? Amen. Para pag-uli, wa na diha. Ato ba ginakinabuhi? Dili lang igo nga ikanta nato. Kanang ikinabuhi ginato ba? Makita mismo sa atong kinabuhi, naga-reflect gina siya. Ha? Kanang more than anything, I love you, Jesus. More than worldly wealth, more than life itself. Diba? Ang atong gospel atong mayang Domingo, kung kinsa katong nagmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon ni ini. Ha? Sige kag higugma na ng imong naong, sige kuan, sige badlis-badlis, drawing, paputi, paping, paviolet, unsa pa ng mga pangbutang nimo diya. Hala, pag abot sa simbahan bisag nangalit na, hala diretso dito sa samin sa Kristi kay pag anak nagyapon ana. Pag kitag motor des gawas, hala panghilabuta na ng side mirror, tingal nangalubag ang mga side mirror sa mga membro kay gipanghilabtan kay panamin kay pasin unyag kay. My goodness. Nangasubraan ta. Wa na nga mao. Ha? Pagmata, samin. Pag humagkaligo, samin. Kamulong ilis, samin. Nagkaon, na namin. Before ni gawas sa balay, na namin nasad. Nagsakay og sidecar, gilubag nasad ang samin sa sidecar. Ha? Dili lang ni applicable sa mga babae, ha? Bisag mga lalaki, halagi sa naisakyanan, halagi sa sigig pundo nila. Nag-retouch, retouch ni tawag ana. Retouch. Sige pangkuan ang mga sanina kay base unya nga kumot bag-o para niya ikanapulo ra ba niya giplansa. Ha? Nga sobraan taghigugma sa atong kaugalingon. Ha? Pati kamulong nagwali, namin. Nabi na namin yun diha. Ha? Sige lang ta og hunahuna sa atong kaugalingon, sige taghigugma sa atong kaugalingon. Pero tinuod man nga kinahanglan higugmao na ta atong kaugalingon. Kay ingon bi ang sugo sa Ginoo nga higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kay di makakahigugma sa imong isig katawo kung di ka mahigugmao na sa imong kaugalingon. Pero ay palabi. Not even your own love for your family should surpass your love for God. Bisang gani kanang imong paghigugma sa imong pamilya, dapat dili na mulabaw sa imong paghigugma sa Ginoo. Amen? Sultian ta mo ngano, kay dagan kay ka-offend ani. So imong buot pasabot father nga di lugar ako lugar ang awayon pero may akong pamilya. Dili na ako mag-provide ana. Paminaw. Love God more than your family means kay kung unahon nimo paghigugma ang Dios nga mao ang tinubdan sa gugma, dali ra ka masayod kung unsaon nimo paghigugma sa imong pamilya. Kung di gani ka kabalo higugma sa Ginoo, mao nang di ka kabalo mahigugma sa imong pamilya. Okay? Kay kung mahigugma sa Ginoo, mukuan man gid ka
kanang musimbagid ka, ampingan nimo ang mga butang nga iya sa Dios, di ba? Panggaon nimo, tagaan nimo panahon. O kung ingana ka maigugma sa Ginoo, imong pamilya, imong ampingan, imong panggaon, gahinan nimong oras. Insakto dili. Oh. Mao nay pattern nga gitudlo sa Ginoo. Pero usahay kina nga sobraan man ta. Mas love pa nako akong pamilya. Ikaw mismo, di nimo mabitbit imong pamilya sa simbahan. Love man ka na imong pamilya. Kung love po nimo imong pamilya, dapat imo nang bitbiton diri sa simbahan. Amen. Dapat ikaw ang manguna nga pamakod mo diha kay magsimba ta. Dili ka ikaw maguna-una nga sige pangatulog sa mo diha kay Domingo bitaw karon. Usa kataw-anan kita mga Kristohanon usahay kita nahinoy ng dasig nga dili sila mahigugma sa Dios. Kita nahinoon ang naghatag nilag option. Okay? Not even your love for your own self should surpass your love for God. Mismo gani ang imong paghigugma sa imong kaugalingon dapat dili na mulabaw sa imong paghigugma sa Dios. Kay unsa man ang dakong sugo, higugmaa ang Ginoong inyong Dios sa bugos ninyong kasing-kasing, bugos mong kalag, hunahuna og kusog. Ug ang ikaduha mao ni, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So meaning, una gid permi ang Ginoo. Love God first. Question, how much do you actually and intentionally love God? Unsa mang gyud nimo kagihigugma og tinuoray nga gihigugma ang Ginoo. Kani pakiton ta mog realidad. Kani karon kaning attendance nato mo ning realidad nga pipila ra gyud ang nahigugma sa Ginoo. Kaya nganong bitaw? Kay kun ang tanan tao, labi na mga membro ni nga simbahan, kung tinuod gyud nga nahigugma tas Ginoo, ang uban diri na maglingkod. Nasabtan ninyo? Nganuman, excited kayo mo simba. Dili gyud na mo miss og Domingo. Ha? Ang uban dira na siguro mo lingkod sa kuan siguro. Ambo isa. Ang uban mo sabak na siguro kang bishop siguro tungod kay puno na kaayo. Akong buot pasabot nga ang tao nga tinuoray nga nahigugma, ha? Muhatag gina siya og sobra-sobra. Sobra ba? Awas-awas. Okay? Mo na realidad. O ikatulo, para atong masunod ang mga sugo sa Dios. Have the desire to intentionally and heartily keep and follow His commandments. Pagbaton og tinguha nga tinuoray og kinasingkasing ang atong pagsunod sa iyang mga sugo. Following commandments out of anger and fear is possible. Kana magtuman bitaw ta sa sugo, pero ang rason kay naulit ta, nasuko ta, posible ba na? Pwede kayo. Tanawa, kasabi galing na imong anak. Gisugo nimo, na bunalan nimo. Na imo man kasab-an, nga sige, tubag ron. Mutuman gyapon na sa imong gisugo, pero ang iyang pagtuman dili out of love. Tungod out of anger, pagmahay-mahay or disrespect. Pero posible ba nga mutuman? Posible. Children can obey out of fear from their parents. Sa akong giingon, ang mga anak, pwede sila mutuman sa ilang ginikanan out of fear. Okay? But they can also obey out of respect and love for them. Pero pwede po sila mutuman tungod kay nahigugma sila o nagrespeto sila sa ilang ginikanan. Mga anak, tinoo dili. Isa maggamay na anak diri nga simbahan. Employees can obey their bosses out of self-interest for the salary. Ang mga empleyado, kanang mga nanarbaho, no? Pwede kayo mutuman sa inyong mga agalo ninyo tungod kay nag-apas mo sa sweldo. Kay kabalo man mo nga, no work, no pay. Di ba? Kung CBO pa ko na, no copy, no duty. Ha?
Pwede kayo, mga nanarbaho, mga nangimpliyo, no? Pero pwede pod mo nga mutuman mo sa inyuhang mga agalon tungod kay aduna mo'y tinuoray nga gugma sa inyong trabaho. Di ba? To sincerely keep and follow God's commandments, our genuine intent should be present. Our genuine heart should be present. Aron nga tinuoray nato nga masunod ang mga sugo sa Ginoo, kinahanglan nga aduna tay tinuoray nga kasing-kasing sa pagtuman niini. Remember, you may fool man, but you cannot fool God. Pwede nimo mailad ang tao, pero dili nimo pwede mailad ang Ginoo. Okay? Why? Because God sees our hearts. Tungod kinakita sa Dios ang atong kasing-kasing. Nasayod siya sa atong mga tinguha. Okay? In Psalms chapter 38 verse 9, nasayod ka o Ginoo sa akong gipangandoy, nadungog mo ang akong mga dangoy-ngoy. God knows our deepest desires and motives. Mauna nga, mayroon ka nga, simba mo kada Domingo pa dir, ano? Pwede lagi, makita lagi ka diri nga nagsimba kada Domingo, pero dili man tinuoray ang imong pagsunod, bugat man ka sa imong kasing-kasing, kay nauwawan man ka sa wali, naigo man ka, mo nagsimba na lang pug ka. Lahi man tong mosimba gid ka nga, kanang ang imong tumong gyud kay nahigugma gid kas Ginoo, Tinoo dili. Di ba? Mga young people, lahi man tong gipugos ra mo nga moapil og youth fellowship kaysa kanang imuhag yung kabubuton nga moattend og youth fellowship, Tinoo dili. O tungha mo niya alas 4 ha. Diba? Mga ministers, pwede kay mo tan-awon mo diri, nag-serve mo diri, nindot kay mo tan-awon, balaan kay mo tan-awon. Pero pwede kayo nga inyo ra nang gihimo nga dili tinuoray ang inyong kasing-kasing. Ha? We need to have an intentional and genuine heart. You may look like you are going to church, but you are really not in the church. Okay? You may look like you're worshiping, but you are really not worshiping. Yeah, mga katawan sa Diyos, pwede kayo mo tanaawon nga nagsimba, nagdaigid mo sa Ginoo, pero ang tinuod ay wala gid mo sa inyong kasing-kasing nagsimba o nagdaig sa Diyos. In short, your action may look like you are following, but the truth is, you're not. Sa mubo nga pagkasulti, pwede ang imong nilihukan, nagpakita nga nagsunod ka, pero wala gyud di ay ka nagsunod. Okay? It is not easy to be a follower of Jesus Christ. Dili sayon mahimong sumusunod ni Kristo. I'm sure most of you will agree on this. Dili sayon nga mahimong sumusunod ni Kristo. Ha? Sayon ba din na magbakod ka permig sayo sa buntag sa Domingo? Sayon dili. Ay nala mo pamakod din tubag. Dili oy. Sayon ba nga kapila ka mo ani kada semana diri kay mag-practice mo, ha? Nga napakailaing buhaton, sayon dili. Dili. Dili na sayon para sa uban. Ug mao ka na ang kamaturan. No? Mag-struggle ta ng tanan. Usahay kami ganing mga clergy, usahay maglisod man gani mig mata og sayo. Maglisod man gani mig usahay og tuman sa among obligasyon. Nga clergy nami, nga kami unta ang manguna, nga maimong ihimplo sa inyo ha. Pero maglisod yapon mi. Samot na, nga gisugo ta nga mutuman sa sugo sa Dios. Perting lisura, kung basihan nato ang 10 Commandments, gikan sa 1, padulong sa 10, asa may nasunod ni mo nadto be? Ang 11. Diba? Wala. Lisod eh. Asa man kada to? Kato palang daan katahura ang imong amahan og inahan. Nagipangutana kinsa may nakasunod ana be? Wala. Kay niagi kitang tanan nga mag supak-supak mahimong supingko sa atong giniganan.
Katong first commandment lang, ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. Kinsa may nakasunod nato dana be? Nga mga idolater man ta usahay. Naman tay mga Diyos nato. Okay? Ayaw pangawat. Kinsa man diri ang wa pa nakakawat sukad be? Diba? Ayaw kaibog sa panimalay sa imong silingan. Kinsa may wa naibog be kung say naasulod sa balay sa imong silingan. Kinsa ninyo dire ang wa gid sukad maka-experience ana. Pader wala gid pader igor makul tanaw pader nga wa na ilang bagong gamit karon. Para ako mo tong gilista pader kay mato akong goals. Mato akong sunod paliton. Di ba? Wala gi. Kung napulo pa ganin na ha, itong first reading na to, napulo pa na kasugo. Unsa na lang karon kung basahon imong tibok Biblia, daghan kay sugo sa Ginoo. Kung gisagpa ang imong walang nga aping, ipasagpa ang imong tuo. Na kamo magpasagpa mo. Be alebek sampulan na to be, saka dire. Be sige daw be. Tanaw na to makatuman bata. Di ba lisod? Unsay gingon sa Biblia? Panalangini ang nitunglo kaninyo. Di ba? Unya, gipanalanginan din ninyo. Iampo, ipanalangini. Pray and bless those who curse you. Pero unsa may atong gihimo? Gipost man ninyo sa Facebook. Yawa ni nga kay silingan ni. Di ba? Unya, nakatuman mo ana. Wa. Di ba? Ingon ang Biblia, ayaw basli ang dautan og dautan. Pero unsa gibuhat sa Marites, gisungsungan ni dako samot ang isyo. Unya, nakatuman mo ana. Wala. Ningon pagyud kanigyud pinakalisod. Ningon ang Biblia. Okay? Be holy for I am holy, says the Lord. Na, kisa may balaan nato diri ron. Nga aglikay-likay mangita mangumpisal. Di ba? Uy, gusto mo may mong balaan? Bisag isa ka segundo lang. Pangumpisal. Ha? Lagi, di mo to? Lagi. Matod pa sa usa ka saint, kung gusto ko no ka muadtog langit, pangumpisal ka isa sa isa ka bulan. Kung gusto ko no ka nga makigdait sa Ginoo, pangumpisal ka isa sa isa ka semana. Pero kung gusto ko no ka mahimong balaan, pangumpisal kada adlaw. Saint John Bosco. Ha? Pero lisod man na nato himuon. Kay kita lang gitag pare naglingkod dia, kurog-kurog naman ta, tago naman ta tus loyo. Di ba? O na. Lisod bagyod magtuman sa sugo sa Ginoo, perting lisura. Pero imposible ba? Dili. Amen? Hoy, amen? Dili unta na siya mahimong babag. Okay? Tinuod, lisod, pero dili na imposible nga mahimo nato. Kaya nga naman, nahimo gani sa mga kaniadto nga mga Kristohanon, kita na hinoon, sila man to pader. Lahi man ko. Di ba? Dili kita makaingon ana. Kay matod pa sa Ginoo, diya sa Dios ang tanang butang posible. With God all things are possible. Posible tanan. Okay? This season of Lent, may we understand this message today. Niini nga panahon sa Kwaresma, hinaot nga ato ni masabtan nga mensahe. This is the perfect time to examine ourselves and see if we really faithful keepers and followers of God's law and commandment. Nini nga panahon sa Kwaresma atong susihon atong kaugalingon kung nahimo ba gid ta nga nagtuman sa sugo sa Dios. Okay? I'm not saying nga tanan dayon tumanon ninyo pagka next week natuman na ninyo tanan. That's very impossible. Kana palang daang pasayloa ang imong isig kataw, dagan bagsak ana. Ha? Dagan bagsak ana. Kana palang daan maglisod ka nagtuman. So imagine na, pila ka buksogo sa Biblia. Siguro niabot na naglibo, pero miski isa, di ka katuman, maglisod ka na. Di ba? Pasayloa imong isig kataw.
higugmaa ang imong kaaway, nasamot pader, nambot na lang gyud. May pag mag-Muslim na lang ko. Sao man ani mo? Unya, nahigugma man gid ka kas Ginoo. So imo ginambuhaton. Amen. Wa gid ka choice. Kay di man pud ko pwede maghimo-himog doktrina nako. Para lang nga matughan ka sa imong gibati karon. Diba? The other day or 2 days, basta last week, naay ni adto sa office, anya, sige sa istorya kay, kuan lagi ko no, kanang, sa 46 ko no nila nga panag-uban sa iyahang bana ko no, puro ra ko no kasakit ang iyahang na experience, unya, kay yang bana ko no, wagid ko no, ipulos ko no sa 46 ka tuig, matod pa niya. Sige ra kunog sugal, sige ra bisyo, ang pagpadako sa ilang napulo ka anak, siya ra tanan. Ana ba di suko kisa kanang sige gisag kuan. Unya sige na siya hilak sa mga tubangan. Unya nangay siyang tambag sa nga pader, unsaon ako ni pader nga kani akong gibati kay gusto ko magpatambag. Ko nga ang akong nakita nga babag nganong hangtod karon nasakitan gyapon ka o nagantos gyapon ka tungod kay dili ka makapasaylo sa imong bana. Nihilom siya. Hinuktok na murag ni simag yang mata ba. Hilom siya. Pagkahuman ingon din sa nako din nga, so pader, ako day ang problema pader. Ingko nga ikaw gyud. Siya nga, pader, ngano man dili ko mosugot anak pader. Ingon sa ako nga, kana tanan imong giingon pader, insakto na pero kana lang nga part nga imong giingon di ko modawat anak pader. Ana siya. Pero di matagkataranta na lang ingana, kalma lang. Ko nga, got ay sa ani nga. Ko nga, di ba ingon ka nga nagantos ka sa imong bana? Ko maayo ba to dili? Siya, dili. Ko nga, deserve ba to nimo? Dili. Unya karon nga nakalingkawas naman ka kini matod pa nimo nagbulag na mo sa imong bana. Nya nganong hangtod karon nagilak-hilak man lagi ka diri sa kong utubangan kay nasakit pa ka. So kinsa may problema ang imong bana o ikaw? Akong bana lang gyapon, tan-awa ra. Ko dili lagi imong bana. Ko tinuod na sayop imong bana, dili to injustice to sa imuha. Pero karon kaning imong pag-antos karon nga 67 na ang imong edad, hangtod karon nag-antos pa lang gihapon ka. Karon imo na ning problema. Insa nga pader, so naadi ko'y garbo sa akong kasing-kasing pader. Naagi kay garbo. Na, una-una nako patay nihilak ng bata. Impas. Kanang kalma-kalma na siya, ingon ko nga, ma'am, dili takalipod-lipuron aron matughan ka sa imong gibati. Pasayloa ang imong bana. Kay maulang gid na ang solusyon nga totally makalingkawas gid ka sa imong kasakit ng imong giagian. Ampo nami. Hilak, grabe gid po ng hilak. Pag umag-ampo, ningon din siya nga, pader, lisod man kaayo ang imong gisulti kay mura man ko gisagpa. Pero paning kamutan ako, pader. Ko pwede ko mabalik diri pader. Oh, balik lang ha. Kusunod pagdala nagtisyo ha. Kawa ko tisyo diri sa opisina magod. Tuod, di balik tuod siya. Kaduang higayon, di balik siya. Pagbalik niya, hilak na po siya, pader, unfair kay pader, lisod na kasi mong giingon pader. Akong gitistingan pader. Mismo akong mga anak, giignan ko nga mama, di pa ka-move on. Nasamot sa kasakit kay kuan sa sayang mga anak. Ko, pader, pati mo ikatambag pader nga naglisod mangi ko. Pasayloa pader. Ikaduhang tambag, pasayloa lagi. Ikatulong tambag pader, pasayloa lagi. Ako gid ang problema. Na. Giignan lagi nga ikaw bitaw ka ng problema. Di mo ka mamati god. Di ba? Usahay nga nung dili ta makasunod sa Ginoo, kay naa sa ato ang problema.
Wala sa balaod sa Ginoo. Og dili tungod kay lisod kitumanon ang gisulti sa Ginoo. Ha? Kay kung tinuoray lang ta nga nahigugma sa Ginoo, sisir man ni. Sus lagi. Kanang yung kanang gingon sa Ginoo nga pasayloa imong kaaway, ay dali ra. Kay ngano man, mas gigugma man nimo ang Ginoo kaysa imong kasuko. Imo din ang palungtaron. Pero kita ganahan mga tao sa God nga padugay-dugay na to atong kasuko kay ato gi-enjoy ba nga lami kay masuko, lami kay mangumot og buhok karon. Ha? Kinsa na sagka ako sunod na akong i-post sa Facebook. Ganahan kita na ambot lang pod nganong ganahan kita masuko no? Nga kanang atong daggoy masuko bitaw kay sus carbon copy gid nato si Satanas. Lagi, panamin gani mong masuko mo. Di ba? Kanang masuko ka, ganahan nagtanaw sa imong dagway sa amin. Ganahan ka dili. Okay, ang yawa, di mo po ganahan tanaw sa imong dagway sa amin. Umano, pareha lagi mong naong. Kung masuko mo, masuko ta. Di ba? Kana lang daang pag-ingon nga, kanang sulubi ang mga walay bisti, tabangi ang mga kabus, nasamot ta diya. Luyahan ta diyang dapita, labi na kay Kwaresma karon. Unsay tumong sa Kwaresma, pagampo, pagpuasa o paghimo og mga buhat sa kaluoy sama sa pagtabang sa uban. Unsay atong gihimo sa uban? Nay mga iksinsilyo ato lang giabog. Bisag tuog naagoy na nagtiling-tiling diha sa imong bulsa. Usahay na mukuot lagi pero pilion man asa mo tong piso na ni. 10 man ni 20 man ni, unsa man 5 man ni. Dugay kayo. Baditag pakatuman ana. Ngano man kay kulang ang atong gugma sa Ginoo. Mao na mga igsoon karon nga adlaw. Susiho nato, Lord. Basin di ay tuod no, kulang gid ang akong gugma sa imo. Kay kung sobra-sobra ang atong gugma sa Ginoo, makahimo pud ta og mga butang nga sobra-sobra pa sa atong nahunahunaan nga angayan lang unta buhaton. Sabot pasabot, we would go for the extra mile. Mayon ka nga mutabang ka sa imong isig kataw. Hatag kag bugas, dili lang bugas imong ihatag, pakapinan pa nimong sudan. Okay, sobra-sobra man imong gugma sa Ginoo. Dako kung yes, di kon Junil Godo. Yes. Di ba? Kung nahigugma ka sa Ginoo, pasayloon na imong kaaway, pag human imong pasaylo, ignon pag ginimo nga ayaw ka bala ka kaysa sunod nga higayon makasala ka nako, gipasaylo na tika. Advance ni para ni sa mga 2, 3, 4 ka salaan nimo nako. Di ba? Sobra-sobra, di ba? Kung nahigugma ka sa Ginoo, di ba? Mga ministers, kung tinuod mo nga nahigugma sa Ginoo, magsayo gid mo permi. Kung mahimo unhan pa ninyo Deacon Junil diri. Alas 5 man ikabot sa kadlawon. So kamo alas 3 pod mo. Di ba? Sobra-sobra ang atong effort. Mga katawan sa Diyos, ninyong naka-eskapo mo Mga katawan sa Diyos, kung sobra-sobra ang inyong paghigugma sa Ginoo, alas 7 pa lang, kumplito na ta diri. Di kay alas 8:30, aya pa ta nanaghan. Di ba? Psst! Hilom rabadahin mo, bad. Antay lang mo, Di ba? Mauna, kung sobra-sobra ang atong gugma sa Ginoo, makahimo kita mga butang more than we can imagine. Ug matinga na lang ka nga, Lord, nganong ako man tong nahimo, Lord. Ngano man, tungod sa imong dako nga gugma sa Ginoo. Labaw pa sa imong kaugalingon, labaw pa sa imong gugma sa imong pamilya, labaw pa sa imong gugma sa imong pag-eskwela, pagtrabaho, unsa pa diya pang chicks, unsa pa na diya imong mga ibuhaton nimo. Labaw pa nang tanan. Tungod kay nasayod ka nga ang Dios maoy kinahanglan nga mahimong numero 1 sa atong kinabuhi. Amen? Who is number 1 in your life? Love God more than anything. Palihog manindog.